Dobar dan i dobrodošli na video. Danas malo drugačiji video. Danas radimo Agree or Disagree Challenge. Svađamo se. Svako je dobio jednu ovu čašicu i ovisno o tome da li se slažemo ili ne slažemo, pomicat ćemo je po stolu. Podijelit ćemo stol na 5 dijelova, sredina je neutralna, ali to ćemo izbjegavati. Što više ideš na lijevu stranu, to jest Heleninu stranu, više se slažeš sa tom izjavom, a što ideš više na moju stranu, To se ne slaže. to se manje slažeš sa tom izjavom. I moramo argumentirati. I naravno na kraju ćemo se argumentirati. Tako da ovo je kao što ideš na kraju je totalno se ne slažem, ovo je kao djelomično se ne slažem, neutralno. I slažem se. Slažem se. 100%. Slažem se i slažem se 100%, tako je. Hoćeš ti pravo birati jedno od ovih pitanja, tema. Bolje kupiti jednu skupu stvar nego 10 jeftinih. A kao, jel su iste stvari, kao na primjer kupuješ jedan nož koji je skuplji ili 10 noževa koji su jeftini, ili kao bolje kupiti, ne znam, 10 random stvari koje su jeftinije nego jedan nož koji je skuplji. Pa ja mislim da je općenito kao bolje da kupiš jednu kvalitetnu stvar nego 10 random stvari. Ne slažeš se. Se vidi. Ja ću tu biti. Ti se slažeš? Da. Ajde, zašto? Pa slažem se zato što svakako mislim da je uvijek bolje uložiti u kvalitetu nego kupiti 10 random stvari koje ti ne trebaju. Ali niko nije rekao da je nekada ti ne trebaju. Ali u mojoj glavi kad kažeš random, jednostavno stvari koje ti ne trebaju. Ali bilo je 10 jeftinijih, stvar nije random. Pa dobro, ali svejedno svakako mislim da je uvijek bolje uložiti u jednu kvalitetniju stvar općenito u životu. Ja se ne slažem zato što mislim da rađe ću kupiti 10 stvari koje mi trebaju, a jeftinije su, nego sam jednu stvar koja je skuplja. Pa da, ali ako ti ta jedna stvar baš treba... Pa dobro, ali to je druga stvar, to je onda drugo pitanje. Pa da, ali onda nije mi dovoljno ali ne treba mi sigurno sam jedna stvar, rađe ću onda 10 stvari drugih koje mi isto trebaju kupiti, nego sam jednu koja je najskuplja. Pa sve ovisi prioritetima, da svakako mislim da uvijek bolje uložiti kvalitetnije. Naravno, sve su to stvari koje ti trebaš, ali onda je bolje kupiti jednu kvalitetniju koju trebaš nego 10 random jeftinijih. Ali nisi random. Pa dobro. Niko nije rekao random, nego dobro. Samo jeftinije. Dobro. Ok. Plaćanje kao na prvom spoju je obaveza onak koji je zvao na taj spoj. Baš na dejtu? Da, kao recimo idete na dejt i onaj koji je zvao na taj dejt, on mora platiti, kao njegova je obaveza da plati. Ne slažeš se? Da, ne, čekala sam predaleko. Ne slažem se. Ja mislim da muškarac uvijek mora platiti na prvom dejtu. Čak i ako ga cura zove. Čak i ako ga cura zvala, da. Ali to nije bilo pitanje, nego onaj ko zove, on mora platiti. Pa da, ja se ne slažem s tim. Ako cura zove, ne mora cura platiti, nego uvijek muško plaća. Ja se ne slažem zato što ne mislim nužno da je obaveza da moram kao platit, onaj ko je zvao, ali zato što ja ne bi, i čak da ja zovem i da ja ne zovem, ja bih htio platiti, tako da zato se ne slažem s tim. Ali kao ne bih rekao da je obaveza, nego jednostavno kao to neki, bonton recimo to tako. Da, pa to bi ja rekla, ne bih rekla nužno obaveza. Ne bih rekao, obavezna je dosta teška riječ, tako da, mislim kao ništa se ne mora, ne moram ja platiti, nego želim platiti, to je. Slažem se. Ajde po redu, ajde. Uvijek treba staviti bakšu u restoranima ili kafićima. Molim te obrazložiti. Ja se ne slažem. Ja mislim, zato što kao opet je tu naglasak na mora. Da. Nego to bi trebalo biti kao, ja ne znam zašto se krenula danas u današnje vrijeme podrazumijeva da moraš ostaviti. Jer kao, uz svo dužno poštovanje svim konobarima i kuharima i svima koji rade na tome, ali kao to što ti radiš ko konobar ne znači da ti trebaš dobiti bakšu jer ti si na svom poslu. Ja isto imam posao i zato što imam posao ne znači da moram dobiti bakšu odmah, nego kao to je doslovno samo moja dobra volja. Da. Tako da zato kad neki konobar onak ili čudno pogleda ili nešto, kad mu ne dam bakšu, jako se živiciram jer kao zašto bi ja tebi bio dužan dati, kao ako si nisi zadovoljan plaćom, sam ja da ne izvlače sebi dosta veće plaće upravo zbog tog svega, bakšiša i to sve, ali kao to nije moja dužnost, kao ne moram, to treba biti moja dobra volja, a ja ću dati samo ako sam zadovoljan
ili ako sam zadovoljan uslugom ili ako sam jednostavno dobro raspoložen. Ja mislim da to dolazi od američke tipping culture, jer tam moraš uvijek dati 20% na račun i oni time sebi opravdavaju nekakvu bolju plaću, ali mislim da to nužno u Europi nije baš slučaj, jer kao ja koliko sam upućena u kolektivne ugovore i sve slično, nije to sad toliko manja plaća, nije to toliko velika razlika kao recimo u Americi. U Americi je stvarno jako velika razlika kad si ti konobar i kad ne znam, radiš negdje ovak. Ali mislim da to općenito kod nas u Europi nije i onda mi to ne opravdava to da ja se tebi moram dodati nešto na plaću. Mislim, ko što si ti rekao, ok, mi svi drugi isto radimo, pa mi ne dobivamo bakšu. Da, kao to samo dodaš da si ti konobar i što si ti mene poslužio, to ne znači da ti moraš dobiti bakšu, nek to je jednostavno moja dobra volja, tako da ne razumijem konobar ili bila je par puta situacija u kojima kao nisam dao bakšu, nekad namjerno, nekad jednostavno sam dođe račun, ja platim. Pogotovo ako je neki veći račun, onda plaćam karticom, samo kažem kartica i to je to. I onda tako čudno te... Baš na većem zaokružim. Čudno, ha? Baš na većem računu zaokružim. Pogotovo ako je veći. Ja ne mora nužno biti. Ako nisam zadovoljan, ja neću, ali to mi je glupo razmišljanje, glupo mi je. Kao zašto je glupo? Ne glupo mi je, nego kao ono, ako je već veći račun, onda sam nekako... Ne znam, logičnije mi je zaokružiti na većem iznosu nego na euro i pol. Pa meni nije ako nisam, onak ne želim, ako nisam zadovoljan. Neću ja sad samo zato da zaokružim. Ne, pa to ne. Ali bilo je par puta da kao nisam, ili jednostavno nisam razmišljao, nego pričaš sa prijateljima, to sve dođe račun i ti kao on ti kaže ti kešiš kartica, ti sam izdaš karticu i platiš kao. Da. Tako da, inak par puta te čudno pogleda, ali kao, mislim, nisam na tebi to niš dužan, nije to niš moram, onda jednostavno napišite u pravilama restorana da se mora i onda neću doći, to je to jednostavno. Da, i baš smo neki dan imali situaciju, bili smo u parku u Maksimiru, išli smo plaćat i sad kako su oni uveli, to već imaju duže vrijeme, ali sad skoro svugdje, da kad plaćaš na bankomatu imaš automatski te prvo odvede na koliko posto želiš davati napojnicu. 10, 20, 0. I mi smo plaćali, ja i Frenca, mi smo plaćali, nama kaže lik kao, mi kažemo kartica, ono krene i kaže niste obavezni dati napojnicu. Kužiš, znači toliko je došlo do toga da su oni uveli te sistema, na to još ekstra kaže, niste obavezni, znaš, onda ne bude neugodna situacija, znaš, kao onda možemo odmah preskočiti taj cijeli sistem, kao zašto uopće uvode to. Misliš da neko padne i kaže, ajde. Da, vjerojatno, zato što to ti je kao ono, kad je već tu, kao svima je glupo stisnut 0. Meni nije, gledaj me. Pa dobro, ali kažem, mislim da to je više psihička nego... Ali to su, mislim da su to prvo u Batku krenuli, ili sam ja to prvo u Hrvatskoj vidjela u Batku, nam je bilo kao, prvi put kad sam se susrela s tim, nisam znala da mogu odbiti. Tako da možda ljudima fakat je tak. Jer zato kad ti piše ovak imaš, ne znam, 20%, 15%, 10% jako velike, ovak dole onak skroz nisko dole, preskoči ili 0. Onak kao okej. Pa mentalno. Tako da me to žicira. Ali gledam da, mislim da kao sve super, teško rade se, ali nije moja dužnost da ja njima ostavljam bakšiš, nego jednostavno samo moja dobra volja, tako da konobari, kuhari, žao mi je, ali... Kao nemojte se ljudi tako neko ne ostavi bakšu. Što mi je smiješno da recimo ja dam bakšu ako sam stvarno zadovoljna ne samo u uslužnim djelatnostima, nego onak daću bakšu onda svima s kojima sam zadovoljna. Kao ne mora mi biti nužno, kako se to kaže, ne mora biti nužno samo za konobar. Znaš, kao ako sam zadovoljna sa frizurom daću bakšu frizerke. Da, svejedno. Reći osto zadržite ostatak, svejedno. Da. Najbolji prijatelj tvog partnera ne smije biti neko suprotnog spola. Dobro, ja se u potpunosti ne slažem, a ti se djelomično ne slažeš. Djelomično ne slažem jer ovisi šta znači najbolji prijatelj i ovisi koliko duboko idemo u taj odnos. Pa najbolji prijatelj? Što je tebi najbolji prijatelj? Pa da, najbolji prijatelj, ali znaš ono... Ne znam kako da to kažem, ali ako ti sad imaš jednog najboljeg prijatelja i samo njega imaš u životu... Dobro. Ne znam koliko bi bilo ok s tim da je to cura. Zoš. Da imaš samo tu osobu u životu. Zoš. Ne znam. Prijatelj je prijatelj, a zašto bi bilo ok da imam muškog i jednog prijatelja samo? Pa to bi bilo ok. Ne znam. Ne, ja se ne slažem zato što imam pa imaš, da. Ali... frendicu, tako da mislim, ne znam zašto ne bi funkcioniralo. Pa da, ali kao ti imaš i druge frendice, imaš i druge prijatelje, znaš kao nije samo fokus na jednoj prijateljici. Da je fokus samo na ne znam kako ti to objasniti. Ali to ne piše ni u tome, to je izjavi, nije bilo nikakav kvantitet, broj ljudi, nego jednostavno ja kao najbolji frendica, meni isto. Pa onda mi je okej, ali kažem ako je samo isključivo jedna osoba, onda bi vjerojatno... Znači, a jedan prijatelj samo?
Pa onda bi isto se zapitala kao zašto imaš tam jednog prijatelja. Pa što manje broj ljudi to bolje. Da, ali glavno evo, slažem se djelomično. Ja mislim da to glupo danas da se misli da se ne mogu, da muško i žensko ne mogu biti prijatelji. To svakako. Pa vidim da se ne slažeš baš. Pa rekla sam da se djelomično slažem. Nećemo sad svako dati svoj argument. Fake it till you make it zapravo funkcionira u stvarnom životu. Ja sam isto to nisam staviti onak Nema mene kopirati. Neutralno, više prema slažem se. Ja mislim da je u nekim stvarima, jer možda te tjera da više radiš, da ideš prema tome više u nekom jer ti se praviš ili fejkaš, ne, ali sve opet radiš nešto u vezi toga, nije da sam ništa ne radiš, kužiš, tako da ipak u nekom smislu radiš prema tome, bi to tako mogu reći. Nije onak sam da ništa ne radiš i dopadne ti sve sa neba, ne fejkaš, ali opet radiš nešto. Ja, da sam me pitao ovo prije tipa 3 mjeseca bi rekla da that's the way, 100% mora biti fake it till you make it, ali fake it kao općenito, ta cijela fraza fake it till you make it mi se ne sviđa jer kao zašto moramo nešto fejkat. Nema mi općenito smisla, naravno ti moraš krenut radit nešto za to što želiš imat, da, ali ti isto nekako moraš i stajati za toga. Znaš, kao ne mogu ja glumiti da sam neko ko nisam, jer automatski krećem sa krivim mindsetom u to. Pa da, to ti kažem, zato moraš i raditi prema tome. Ne samo kao fejkat, ne možeš sam ništa ne raditi i ne znam pričat toliko, nego ipak moraš raditi. Da, naravno. Tako da ti sam sad nije fejkanje sam doći pričat, nego moraš i raditi malo. S druge strane što ja mislim, recimo ako uzmemo, dobar primjer mi je recimo Jakov Jozinović. On sad pjeva cijeli život i on je došao sad se proslavio, sad je stvarno slavna osoba. I on je mogu reći da je on radio fake it till you make it, ali znaš ti se odjednom prek noći zapravo nađeš u nekom životu koji ti uopće nisi očekivao i to isto može otići u suprotnom smjeru, znaš, i mentalno, malo i psihički ti nisi bio spreman za to, ti si nije fejko nego je radio za to, došao do toga, ali da on nije bio psihički, mentalno spreman, to bi moglo otići u drugom smjeru. Pa uvijek može otići u drugom smjeru, pa ali kuš, zato što mislim da... Ali ja mislim da ljudi koji fejkaju da baš jesu spremni, da se spremaju nekom drugom, fejkaju pripreme, spremaju. Meni ovisi što znači fake it till make it. Recimo mi možemo reći fake it till make it, sad ja želim postati pjevač, ja ću sad svaki dan pjevat i ne znam, imat ću vokalne treninge, sve to skupa i to je za mene fejkanje, fake it till make it, ali kažem drugu stranu onda nisam uzela u obzir to sve mentalno, ja moram zapravo mentalno postati ta osoba. Pa da, kužiš? Pa to je fejkanje, pripremam, radiš na tome. Ali nije fejkanje. Pa kako postaneš ta osoba onda? Pa ti se staviš u taj mindset. Pa to ti kažem, fejkaš i radiš, znači da nije sam da... ali ono što ja zapravo želim reći ovime je da jako puno ljudi kad kaže fake it ili make it misle samo na akcije, na tehničke akcije, na operativu, na stvari koje ti možeš raditi, ali ne misle na onu drugu stranu da se ti moraš i psihički i mentalno pripremiti. Pa moraš, ali to je... Moraš, ali ako fejkaš onda se normalno da se da prebaciš u taj neki mindset isto. Pa nije normalno, za tebe je normalno, ali nije za sve. Prvi glas čujem. Ponedjeljak nije loš dan, nego je tvoj posao ili faks loš. Slažem sad cancelat. Ne, ja se slažem, jer ne volim ni ja ponedjeljak baš. Jer moraš ići raditi to sve, ne? Da. Sve to stoji. A mislim da nema, kod mene možda nema nužno veze sa poslom, nego samo zato što je vikend gotov, kuriš, nekak opet kreću sve te, ne mora nužno biti sam posao, nego opet kreću neke obaveze. Nema nužno veze s poslom, nego općenito. Jer prek vikenda se riješim, prek tjedna rješavam te neke obaveze koje ne želim prek vikenda. Onda sam prek vikenda slobodni, recimo, radiš više stvari koje želiš, ne? Hobije više. Da. I onda opet dođe tjedan i onda opet moraš te neke stvari koje jednostavno svakodnevnica moraš raditi. Nema veze nužno sa poslom, nego dućan, vamo tamo kuriš, stvari koje pokušavam izbjeći vikendom. Tako da, možda za meni je zato više ponedjeljak loš dan, nema nužno veze samo s poslom. Ja bih rekla da je sve to u glavi, jer generalno ti sad
ti imaš normalan posao i ti možeš reći super se. Normalan posao. Ne, mislim posao 9 to 5. Ja nemam posao 9 to 5, ja radim kad hoću i kako hoću i ja moram reći, ja sebi osobno uvijek uzmem ponedjeljak kao dan da odmorim, da nemam sastanke ni ništa, jer smo mi većinom vikendom negdje. Ali meni je svejedno ponedjeljak užasan dan. Znaš kao, ne znam zašto, nemam obaveze, meni ponedjeljak bude tehnički ko nedjelja i svejedno me živcira, svejedno se nekak na kraju dana tak završi da bude loš dan jer je ponedjeljak. A možda opet je to sve u glavi. Ba znam, da, u glavi. Jer ti to možeš kao gledati ko novi početak pa se veseli tome. Da. Tako da, ali mislim da je da ljudi većinom, mislim kao većini, isto većinu ljudi smatra da je ponedjeljak loš dan upravo i zbog tih svih obaveza, kao i vikend je gotov, znaš, i vamo tamo, pa da je zbog toga. Mislim da ali da ima isto veze sa tim što dosta ljudi zapravo možda nije zadovoljno faksom ili poslom. Da, mislim da ti automatski nekako u glavi, sad je ponedjeljak, sad će kao sve krenuti, ima još 5 dana do petka. Da, kao kad je ovo vikend je tek sljedeći, kao zato što većini tih, recimo, i druženja i proslava nekih i rođendana, vamo tamo stalno se dešava vikendom, pa onda jedva čekaš to, a ipak mora doći taj ponedjeljak nakon tog svega koji onda ipak dosta velika razlika u usporedbi sa subotom. Da, mislim da fali još jedan dan između subote i nedjelje. Učenje iz vlastitih pogrešaka je precijenjeno, pametni ljudi uče iz tuđih. Opa. Kao sredina, ali više da se ne slaže malo. Dobro, jer? Pa mislim da ima smisla, kao da ako ti se nije još desila takva greška, recimo u životu, na nekom bliskom tom je, da bi treba naučiti iz nje. Božiš? Ali ne bih rekao kao da je učenje iz vlastitih grešaka precijenjeno, jer mislim da je to čak i kao to je najbolji način da naučiš, jer kao opekao si se i mislim da ta ljudi najviše ih shvaćaju da su pogriješili, kad ti se desi neka to jest nesreća, ali da svakak se to može izbjeći ako naučiš iz tuđih pogrešaka isto. Ja mislim da ovisi, sad to što si ti rekao, da ovisi o grešci. Recimo, sad meni se jednom u životu desilo da sam zaboravila osobno na granici, dobila sam kaznu i sad, naravno, niko više neće htjeti zaboraviti osobno, pazit će na to, jer sam ja to proživjela. Ali, ako pričamo o nekim životnim stvarima ili nešto vezano baš za tebe osobno ili za, ne znam, za biznis ili nešto, mislim da je jako teško staviti se u tuđu kožu kad se tebi to nije desilo. Pa da, ali zato kažem da visi čem se radi, zato se ne slažem skroz, nego sam malo. Da, ja idem od sebe, ja najviše učim na osobnim greškama i kažem, ja sam ona osoba koja, vidim da se nekome se nešto desilo, poslušat ću šta se desilo, kako je on to riješio, ali realno, znaš, kao nije se meni desilo. A zato što da to uvijek tako razmišljam, meni se to ne može desiti, onda jednostavno sam ti prođe, ali vidiš, točno to sa osobnom. Ja sam naučen na tvojim greškama da ne plaćam kazne bez 100 eura, tako da ja uvijek nosim osobno. Ali kažem, naravno na kraju krajeva ovisi o tome šta se desilo, jer kao ako tebi to nije važno, vjerojatno će ti sam kao proći kroz glavu. Da, mislim, kažem, ja se strogo ne slažem, zato što mislim da jednostavno svako mora u životu pogriješiti da bi naučio, jer ja mislim da šta je istina, najviše učiš od grešaka, koliko god ti ima teorije, fakseva, knjiga, nikad to neće biti isto kod dok ti zapravo pogriješiš i moraš se izvući. Dok se ne opečeš, kako bi se rekao, dok ne osjediš na vlastite koži. A to ti zato ljudi kažu, ili ćeš milom ili silom naučiti. Nažalost. Uvijek se kaže na teži način. Na teži način, to sam tražio. Da. Ljudi koji kažu da nemaju vremena zapravo samo imaju loše prioritete. Ja se malo slažem. Malo se slažeš. Zato što ne bi možda rekao da ima možda nužno loše prioritete, nego možda jednostavno i ne zna organizirati se sa svojim vremenom. Ili su nekad jednostavno ljeni. Tako ne bi rekao, ja mislim da kao u nekim danima sam dosta zauzet, u nekim danima nisam, ali kao ja uvijek pokušam napraviti vremena za sve. Kad ne ide, nekad stvarno znam i ugurat ljude, spontano, kako bi se reklo. Ne bih nužno rekao da loše biram prioritete. To je kao da imam,
kakav će išao, da imam loše prioritete, nego jednostavno, kažem, pogotovo tak vikendom recimo kad dođeš, jednostavno stvarno nemaš vremena uvijek za sve. Slažem se, ne bi nužno rekla loši prioriteti, ali ako si ljen ili ako nešto ne napraviš, onda ti očito nije dovoljno bitno. To je neko moje mišljenje. Ja idem od sebe, ja sam isto osoba koja nekad nema vremena i ja znam zašto, jer sam si sama napravila tak. Ali smatram da uvijek u životu nađeš vremena za ono što ti je bitno, za ono i za onoga. Što Pa to dam. I sad ti možeš reći koliko god si ti zauzet u životu, znači da si predsjednik, ćeš naći vremena. A dobro, da možda ne taj dan nužno, ali kažeš onda ne mogu sad, ajde za tjedan dana, ajde za 2 tjedna, ajde, a ne onak sam da, nemam vremena, ajde to. Opet se potrudiš ili daš neku alternativu, kao, neko te zove van, recimo već imaš dogovor, to jednostavno ne možeš onda reći da si birao prioritete, nego jednostavno si već isplanirao nešto. Pa da što si isplanirao, ti je očito bilo bitno onda. Pa bilo ti je bitno, ali ne znači da ti je bitnije do ovog drugoga, nego jednostavno jak sam se dogovorio s nekim. I ako imam onda druga osoba koja mi je možda važnija u trenutnom životu, mi se javi, ali ja neću onda odjebati prvu osobu zbog te druge. Da, dobro, ti si jako tiše međuljudske odnose. Meni više to i vrijeme za sebe malo i to, znaš, kao, jako puno ljudi kaže, jako puno ljudi ima izgovor kao nisam stigao vježbat, nisam stigao u teretanu, nisam stigao trčati, ne znam. Radio sam pa ovo, pa ono, pa ovo. I onda se uvijek sjetim, mislim sam to čak bila jednom pričala kad sam slušala podcast, kad je Barack Obama rekao da on svaki dan se diže 5 ujutro da ide trčat, znači da možeš. Da, to ljudi onda jednostavno kada ne trebaš onda, pogotovo tako kao radim cijeli dan, pa kao da ti je stvarno važno, mislim, svi smo mi na kraju dana umorni, neko više, neko manje, ali ne moraš ti onda nužno ići istrčati 100 km van, jednostavno napravi nešto za sebe, trening, napravi, ne znam, 50 klekova i gotovo. Ako već bilo šta, da tek to, odi van šeta, to bar nije, kojiš bilo šta, samo tek toliko da... Ali kažem da, mislim da ljudi dosta često kao izgovaraju se, recimo, možda to tak na posao i to, kao možda zato što im jednostavno nije važno u životu, nego jednostavno, možda kao čuli su da je zdravo, kao svi vježbe, ja ne mogu radim, kao... Znaš što meni je smiješno? Meni je smiješno, dosta mi je paradoksalno to što danas više nije toliko, ali zadnjih par godina je bio onaj hustle mentality gdje si ti kao samo da budeš zauzet. Sad nema veze što nije produktivno, onak samo si natrpaš dan sa svime. Da možeš reći, nisam neće ništa. Da si ti zaposlen, da si ti na 100 strana, a zapravo kad pogledaš svi uspješni ljudi zapravo, znaš oni imaju kalendar gdje ima onak 1 sastanak dnevno, maksimalno. Dobro, sad ne bih rekao. Znaš ali to su njihovi prioriteti, znaš kao njihov prioritet je rađe da biraju sebe svoje vrijeme nego onak, ne znam, 17 kava dnevno. I u meni općenito taj hustle mentality živcira me zato što ako je produktivno da, ako radiš da, ali ako si samo natrpaš obaveze da si natrpao obaveze, onda se ne slažem s tim i onda me živcira to. Smisao za humor je važniji od fizičkog izgleda. Ne znam. Se ne slažeš? Da, ja sam na granici, zato što mislim da naravno bitan je smisao za humor. Nemoj dirati, pusti čalicu na mire. Ali ono što će mene prvo privući je realno fizički izgled. Da. Ne, ti možeš biti najsmiješnija osoba na svijetu, ali ako si ti meni na prvu nisi svidio, vjerojatno te neću gledat na taj način. Da, ali fizički izgled nije nužan za opstanak veze. To se slažem. Tako da ne mora nužno biti, a dobro mora biti veze sa vezom, kao odnosima, ali ne mora biti jer kao ja bi rađe bio sa nekom osobom koja je smiješnija, a ružnija, nego s osobom koja je ljepša puno, a ne znam, mrtvo puhala. Da, ali šta, znaš kao ljepote oko promatrača, misliš šta znači ružnija? Pa da, ali meni ružne, pa dobro, ali meni ružne, recimo sad, kužiš, kao manje, jer uvijek kao, svako ima taj neki svoj tip osobe, recimo, koji se sviđa, kao, koja je privlačnija možda, kao, ali ne mora nužno znači da sad ti ne znam sliniš, nego jednostavno ti je lijepa.
Nije to nužno loša stvar, pa moraš priznat da kad je neko ljepši od tebi ili kad ti neko lijep kažeš lijepi, nije to sad neka uvreda drugoj osobi. Ali kažem, mislim da je karakter općenito meni važniji od izgleda. Je, slažem se, ali ne na način na koji si to rekao da mi je osoba malo ružnija, jer ako sam s nekim povezan da mi je osoba svakako lijepa, idemo od toga da mi je lijepa, da mi se sviđa. Pa to da, ali kažem, možda nekad u životu vidiš osobu koja je kao fizički ljepša. Pa toga ima uvijek u životu, naravno. Pa to ti kažem, tako da nije nužno presudno da je lijepa osoba. Ali ljepota je oko promatrača, lijepa osoba, ako je meni lijepa je lijepa osoba. Pa da, ali meni to nema, prema meni nema prednost nad neki koji je smiješan samo. Pa ne, to nema niti meni, ali kažem, ali meni je osobno bitan i fizički izgled. Ako se ti meni fizički ne svidiš, možeš ti biti smiješan, ali bit ćemo prijatelji. Meni nije bitan fizički izgled. Presmiješno. Ali ne znam zašto ti nisi ni smiješan. Dosta, gasi sve. Šalim se, ti si najsmiješnija i najljepša cura na ovome svijetu. Najljepša od svih cura koje znaš. S kojima sam pričao. S kojima si bio vesti. Dobro, i zadnje, ljubomora je zdrava u malim količinama. Ljubomora? Da. Ja sam jako malo slažem, jer mislim da ljubomora je opasna stvar. Je, ali mislim da može biti jako kao dobra u smislu da te motivira, ne nužno da budeš zavidan. Kada tu ljubomoru da pretvoriš kao dobru motivaciju, a ne nužno da se uspoređuješ samo s njom i da mrziš drugu osobu. A ti tako, ja sam mislila više u vezama. A i to je isto, kao ljubomora bar znaš da ti je stala. Mislim, kao druga osoba zna da ti je stala, recimo to tako. Kao, ali ako možeš kontrolirati, mislim jer kao na kraju krajeva u jednom trenutku će ti uvijek kao bit ćeš malo ljubomoran, recimo to tako, tu i tamo, znaš, kao, mislim da je to normalno kad ti je stalo do neke osobe. Da nema, ako si nula, onda mislim da jednostavno možda nešto ne valja. Ja mislim da u prijateljskim odnosima, kažem, ja sam se referirala više na vezu, u prijateljskim odnosima ne podržavam ljubomoru nikako. Znači, ne možeš mi biti zdravo ljubomoran u prijateljstvu. Eventualno, šta može eventualno biti, ako je sad što se meni zna desiti, imam prijateljicu s kojom se viđam onak 2 puta godišnje i onda kad vidim da ona negdje vani i zabavlja se, malo budem kao ljubomora zato što nije sa mnom. Eto. Ali, to je zdrava ljubomora. To se njoj desi, ali sad znaš da je neko ljubomora na mene kao na osobu, da je neko ljubomora na to što ja radim, ne. A u vezi mi je to kao, mora biti malo zdrava ljubomora, točno dovoljno da vidiš drugoj osobi stalo, ali ne previše do ekstreme. Da, mislim kao moraš naučiti se kontrolirati što se tog tiče. Da. Čak i ako ti kao jesi ljubomoran, smeta ti, mislim kao nije u redu da onda ideš drugoj osobi da govoriš smiješ ovo, ne smiješ ovo, nego jednostavno, kažem, ako se tako već osjećaš, kao ili reci da ti smeta, iskomuniciraj, ali moraš i prihvatiti drugu osobu. Da. Jer kao, ako ta osoba to želi, a ti ne možeš ti to sad tu kontrolirati, onda ili izađi iz veze ili se pomiri s tim, jer kao, možeš ti njoj reći, ali ako ona sve odluči ići, onda imaš 2 opcije, ili se pomiri s tim ili gotovo, ide svako svojim putem. Da, mislim da je temelj svake zdrave veze povjerenje. Onda ako sad ja imam dovoljno povjerenja u tebi, vrlo vjerojatno neću skoro nikad biti ljubomorna jer nemam razloga za to. Kao, ok, mogu biti ljubomorna, kažem na to, šta ne znam, ti provodiš vrijeme s nekim drugim umjesto sa mnom ili nešto. Najbolja frendica. Da, ali to su stvari koje onda ja iskomuniciram s tobom, ne nužno da napravim scenu i dramu jer recimo ja sam ljubomorna. Ključ uzmeš, baciš. Ali moram reći da sam bila jako ljubomorna kad sam bila u vezi na daljinu. A tad sam bila onako mlada. Mlada je luda. Da, tad sam praćila. Ali dobro, to je opet jako veliki razlika nego sad. Jer kao, stvarno ne možeš kao... Drugčije je skroz. Sve je drugačije. Jedno što smo imali onak 17-18 godina, jedno što smo bili vezi na daljinu. Dobro smo preživjeli. To sam, ko bi rekao da ćemo jedan dan imati podcast. Da, i biti zaručeni. A je? Ja. Zaboravio sam već. Zaboravio da moram planirati svadbu. Bože. Da, uglavnom, onda smo zaključili, jesmo se većinom složili ili se nismo složili? Mislim da se jesmo većinom složili. Trebamo smisliti drugi put da se ne slažemo toliko. Da, neka kontroverzna pitanja. Dobro, iako se ovo bila onako okej, ali malo blaga. Ok, drugi put ti biraš. Svaki drugi put svako 5 složi, za koje znaš da ćeš se možda suprostiti, koje da će utići u drugu stranu. Da se posvađamo, da. Može. Naprimjer, muški su bolje muški zaslužuju više novaca nego žene. Žene su bolje nego muškarci.
Pa da, ne slažeš se. Ništa! Krivo, Stroži, jako se ne slažem. Žene su bolje nego muškarci. Ovo ću izredati, stavit ću onaj dio. Bravo. Sorry, slučaj. Dobro, to je to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako želite još ovakvih videa, Javite nam se. nazovite nam ovdje. Čujemo se, vidimo se. Ajde, bok. Ćao.